Ti še ni snemo. Ne, još nisam zavrnil. Bike Park Oseka na Instagramu. Kaj tako fajn fokusira. Follow Bike Park Oseka na Instagramu. Na polovice. Princeska. Lopata 3. Lopata 3. A je fajn zemlja. Što bi lahko kar flance nasaditi? Što? Pa što zemlja je drugače leto. Što zemlja je. To. A gremo zele što mi nasaditi. Ja. Doris to rekla. A gremo zele što nasaditi. A gremo zele što nasaditi. Zele, kar ne, no. Danes konc za drugo akcijo, prijetno utrujeni. Naredili smo 3/4 Bavčija, tako da nam je še za naslednjič malo ostalo. Definitivno se bližamo ciljni črti, kar pomeni otvoritve. Planiramo jo nekje konec aprila, začetek maja, sem ne me držati za besedo, ker če bo nam urano naklonjeno pol ziher, drugače pa bomo videli. Ja, sledite nas na Instagramu, na Facebooku, Bike Park Oseka, pa boste redno obveščeni vse novosti. Kje je današnja akcija? Utrujajoča. Ja. Cena je fuljevo fajn, zrihtali smo 3/4 Bavčija. Ni bilo pice. Kaj ni bilo pice? Prito pa konec aprila, začetek maja. Jo.